Аялдын укугу, эрге болгон укугу мындай. Биринчи, аял киши эриден руксатсыз эч жерге барбасын. Эч жака барбайт, аял эркектен руксат керек. Бизде илгери бир дамлабыз бар эди. 3 айылдан кететmiş bir жактан. Кыздарым, каяка бардыңар десе. О, эде бир паланча аяш уулубуз өлгөн экен, шонун тажиясыга бардык дептир. Дептир кыздар, келиндерим балладагы биринчи намаз окуштан илгери гусул кылган экен, намаз окуй деген экен. Силер менен билесиңер ким барды кошулуп деп. Эркеги жок аял көчөгө чыкса шайтан кошот да. Шайтан өзүнүн кылат да, өзүнүн каалагандай да башкарат да. Үчүн аял киши эркек менен эркектен уруксатсыз бир жака чыкпасын. Эриден уруксатсыз үйгө бирөөдү киргизбесин, номахрамды. Hatta şariatta özünün mahremi olsa da kirgizmesin деген. Ата-энесинен башка eri ruhsat berse kirgizет. Erinin mal mülkünü köyden ruhsatsız işletmesin. Ayal kişi hayır ihsan sadaka berişlikке hakkı var, pışkan tamakka gana da. Bir kazanga pişirip koysan, meyli, senin yerden sırabasından bere versin sadaka. Al bergenige soğulat, bu pişirgana soğulat, ol tapkanaga soğulat da. Pişmagan nerseni ayal kişi hiç kaçan birine ihsan kılalbaydı. Sadaka kılalbaydı. Berse de soğuba erkek ayalga yok isteke. Ege hakkı yok, ruhsatsız berdi. Üçüncü ayalın hakkı erkekke. Erkek kişinin vakti çak kursançılık bulunduğunda oşuğa koşulup bulda kursan bolup külüp jığay versin. Erkektin başında bir kaygı düşkende oşar ayalda koşulup şu kaygıga şerik bolsun da. Kүйөөсү bir kıyınçılık menen, kaygı menen kawaga açılbay oy pikirde olsa ayal bir yakta katkılıktap güle verse albatta erkekке bol ayal jakpay kalat da. Oşonduktan erkektin de mындай mesine karaş gerek da. Ayal. Kanday kılat? Maksat bir yerde erkektin rahatsızlığını tabat.